سلاو و ریز خوشکو براین ریزگران evroke 24 heyvasê sala 2023 min diviya ez babetekî ji bo hewe aşkera bikim ku evroke min guhlê boye lewma jî min diviya ez bêm û vê peyamê a rasteyî xelkê xwe yê hêja û rêzgiran û zulm lêgirî bikim ji dil dixwazim vê peyamê werbigirin û ev e neku gotineke ji dijminatiya partî û an dijminatiya mala Barzan, an dijminatiya Yekêtî, an dijminatiya mala Taleban nexêr. Ev e heqîqeteke ya tê te gotin û hîn hemî jî tişên li ser YouTubeê û dengûbasa bibînin deng û reng guhdarî bikin. Belê min diya ku ez bu hewe bi zimanê Kurdî ku herçende me bi Erebiya guhdarî kirî ez ê bu hewe bi zimanê Kurdî bêjim da ku hîn pitir tê bigehin evên Erebiyê nezanin da ew jî bizanin. Lê vê dirkê min divêtin ez berî dest babetê xwe bikim herçende çend babetekî jêk cuda dê bu hewe bêjim lê min divêtin ku ez daxwazê ji hewe bikim kenalê min yê YouTubeê subscribe bikin, îştîrak bikin, ceresê lê bidin, like û komment bikin wek piştevaniyek ji bo min da ku ez jî bişêm berdewam xizmeta heweyên rêzdar û zulm lêgirî bikim. Da ku em pit zîtir bi demekî gelekî zîtir ji bin vê zulm û zordariyê derkevîn çünkü ev peyama ez dibêjim wan îşareta det ku dîmahîka binemala Barzanî û Talebanî ye. İnşallah. Xwîşk û birayên ezîz. Evro Wezareta Xariciya Amerîka peyameka dijwar ji bo partî û yekêtî û ji bo hikmeta Herêma Kurdistanê hinart ez gelekî bawerim ku ew peyame pîçekiya nihênî bû lewma jî direng hate aşkera kirin. Ji ber vê çendê Wezareta Xariciya Amerîka radgehînît û dibêjîte hikmeta Herêma Kurdistanê eger ew daxwazet McGurkî, Brett McGurk meb'ûthê yê Kongresê Emerîkî û li Şerqil Ewsat û Bakurê Efrîqiya dibêjîtê eger hîn wan daxwaz û xwasteka bi cih neînin em dê bi rêka dîplomasiyeta xwe bi pileya duê vêca danûstandinê li gel hewekeyên ne bi pileya êkê ku em wezîr xaricî firêkeyn an jî wezîr dîfa firêkeyn an jî meb'ûthê xwe belkî di dû leşkera firêkin û divêtin ew gotin û kiryarê ew leşkerê ji we dixwazin hîn divêtin cih bînin. Lewma jî ev e karekî me tirsîdar e ne li ser milletê Kurd. Ev e karekî me tirsîdar e li ser hikmeta ya xaîn ya zalim ya dis ya Mesrûr Barzanî û Nêçîrvan Barzanî û Qubad û Bavilî ku ev e serê 32 salan e bi xiyanet me pirêve dibin. Ev e cara çendê ye ku evên henê taban ev peyama heger ew hevalên siyasetê digehin û ew kesên di zimanê dîplomasiyetê û siyasetê digehin dizanin ku ev e peyameka me tirsîdar e ji bo vana. Ev e cara êkê ye di jiyana ya Herêma Kurdistanê da û wezîr dîfaê an ku wezîrê berrevaniyê Emerîka bête Hewlêrê û bêjte Mesûd Barzanî û bêjte Nêçîrvan û Qubad û Bavil eger hîn pêk neên û hikmeta bibore leşkerê Kurdistanê yekê heftê û yekê heştê ku dû milîşyatê hizbîne dû çeteyên hizbîne dû grupên murtezeqene çetene tinê ji bo hizba xwe kar dikin ew navê pîrozê pêşmergatiyê li ser wan rakiriye partî û yekêtî bûyne dibêjte eger hîn nekene êk van her dû leşkera di mavê dû heyva da em dê Ewamel Efganistanê kirî dê serê Herêma Kurdistanê jî înîn. Ev gotineka geleka me tirsîdar e xwîşk û birayên ezîz. An ji ber vê çendê divêtin em gelek dilxweşker bîn ku evroke evê heneyê diketîne matirsiyê da evê henewêrin helbijartina bikin. Belê li ser difnawana McGurkiya gotiye di heyva êk da helbet heyva êk da di heftiya êkê ya heyva êk heşt heftiyê dayînê ku ev heftiya li berîka me dîmahîk heftiye ji bo moleta McGurkî daye Mesûdî û Nêçîrî û Mesrûrî û Bavilî û Qubadî ku bêjtê
دماوی وان هشت هفتیا دا کو دومه بنا دومه دویتن هین راب گهینن کاکنگی انکیش روژه ده 7 ساله دا دو ساله 2023 دا ده هل بجارتن اینه راگهاندن دویت هین راب گهینن و افا هلبت کارک نیب دلی وانایه و نیب دلی پارتی و یکیتیه و هگر پارتی و یکیتی بوان بیتن اوه چجا هل بجارتن آناکن چونکی زانن و جار صندوق دنگدان ند دست پارتی و یکیتی دانه و زانن امریکا و بریتانیا بدیلک بو پارتی و یکیتی اینای کو شاسوار عبدالواحد و نوینویه او دزانن کو اگر دنگدان بیتا دانه پترج صده 6 صده 7 خلق الجلوانين و دنگی خونا دتوا و تا اف احزابت اپوزیسیون ده سالاتا کردستان ورگرن افنا گوتن کل دجی پارتی چنکی من پارتی نوید آن مالا بازان نوید می یکیتی نوید آن او من نوین راستا من نوین نعلتا جلوات کم بس اف حقیقتا که و ری خوشگرکش بو نمانوان او دزانن کو نامینن لو ماجي اوان نوير يا هل بشارتنا بكن او دزانن نامينن لو مانا اوانا بلسين دا خويا يا صايدنا يا حكومتي جي يا برلماني جي او ماوي برلمان كردستان جي كو من برلمان كردستان نافليناي ماركيتا مسعود بارزاني كرو برايتي وكي دوشلاتيانا البر کنگی و ده درو که گرن و ده وکن و ده تشتت خوفروشن ده کرن کیف آوانه چی آسای دانن چی آسای بمپیب کن او همی تشتکی بدستی وان دایه لی به اخلاق ترین یاسا لوی پرلمانی لوی مارکتا مسعود بارزانی هاتیه دانان او یاسایه بو دمه ده بیجیتن خراب بکار اینانا سوسیال مدیا خراب کار اینانا سوسیال مدیا چی تشتکه اس وگاوه به هزرو بیرن مسعود بارزانی جنگی و کرو براو برازایتوی قبادو و باولن کر جلال گربگور خائن اس وگاوه سوسیال مدیا خراب کارتینم بوچی چونکی از درو خیانت و بیروشتیت وان آشکرا دکم چونکی اصل دجی وان را دوستم چونکی او دزو بی قیمتن از قبیل ناکم کسک لسر ولات من لسر ملت من دزو بی قیمت بید خیانت الخاکا خوب کد خیانت الخاکا مب کد خیانت الخوینا شهیدت مب کد نفتا مب فروشید کومه او نفتا بخوینا 100,000 شهید مبدز و اینایه افروکب کفت دست دو زعطوطا کفت دست دو شلاتیا کفت دست دو بی قیمت و بی روشتا هما وی ملتی برسیکن وی ملتی بموچکن وی ملتی بقي قدر وبقيمت بكن قيت عيال ما جما ببرن وهمي جبو اف ثروتو سامانه جبو واو بنمالا واو وكرو بشيكو كيتشو كرتوانا همي كرنا ملياردير لسر حسابا ما هي نزانن اگر امجي دينكين افروكا زمان عولمية زمان جهانگيرية زمان جلوباليزمية افروكا او خاله يا رابو الامم المتحده اواد بيجيت عدم تدخل شؤون الداخليه او اكو چنابي تنتو دستكاريت انجي ماي خود داخلي ولات من بكي افروكا او خالت امم متحده نمایا جبر به چنده اگر امجی قبیل کینو راضی بین لهوار و دنگیمت گهته همی جهه کی آجبر به چنده اوه امریکا هاتا سرخط اوه امم متحده هاتا سرخط و اوه همی وزارتا تدبینی وزارتا یا خارجی امریکا یا المانیا ببوره چوا هاتا هولیره و گوته هوا مافي مروفي بمبيكري هوا ديمقراطية نهلا اف اشارات هني همي او بومبو هوا كو چمون دويتن هم پیش مرگه بكنا اك افا اك یا دوی یدبشت هوا هوا مافي رايا دربرين آزادية را دربرين نين الكردستان واتا هوا زندانية بادينان هشتا نبرداين بردن هی بمجی هی کوتو شلاتیه کی شلاته حکمت ریو برنینه تو دینا گهی زمان دیپلماسیته چند مستشار دورو بریتا جبتنه پاراش تچتن لی راستیا بو تنابجن حتا افروکه ببکه کی کرسی که هوایش کاندی اگر هر کسک لسر کرسی که رینشتی بید ببکه کیش کرسی که بشکنی دو کیش لایدا بشکنی هر ببکه کی سینگی بید پشته بید یکیش تانشته بید دو بشکنی او کرسی که ده پشت و پشت عردی کوید و ده دیف و رخش کستی و تانش عردی کوید
واتتو نامینی اش بروی چنده افروکه بدیل هوا آماده کو ده سالاتا کردستانی ور بگیرید اوجی نه از وی گوتنید کم جو خوشت ویاتیا شاسوار عبدالواحد آن نوینوه نه از وی گوتنید کم کو از اندامه که سرکردایت یا نوینوه ما آنجی شخص شاسوار عبدالواحدی و گیری دایمه نه والله هر بار ریک خستر نینه حتی از گلوانا ریک خستن بم بله بدیل یه واندزو گندل و خائنا کسی که وکی شاسوار عبدالواحد و نوینوه اف اشارت تینا داین و اف هاریکارین ین دیپلماسی و اف دانستاندن دیپلماسی لگل شخص شاسوار عبدالواحد تینا کرن و لگل شخص یه پارتیا نوینوه آنجری خستنا نوینوه تینا کرن اشارت تهند دن مروف عاقل دن مروف زانا کو اوید هنین بدیلین کردستانه اونا کل هل بجارتنا بیت ده سالاتا کردستانی ور بگیرن تو تماشا بکه ده تاریخا بنمالا بارزانی و طالبانی داشت سال 1992 و حتی افروکه و پشتی 2003 رژیم بعث نمایی و حتی افروکه یک حزب یک سروک یک ریبر کردا و عراق بله عراق جاره که یشیای از باور دامه نوری المالکی وقت سروک وزیر اشیا چل بالیوزن بیانی لبغدا کم بکت و به هل کفتنه که رینشتنه که بکن و شیوه که پک و بخون بله سروک کرد و سروک حزب کرد و برپرس یه ریخستنه که کردستانی ابتنه شاسوار عبدالواحد بو شیای بری چند روژه کم که نوروزا کردا بو بر هلکفتنا نوروز چل بالیوز خانن ین ولات بیانی و بسر پرشتیا روسی و امریکی و بریتانی وانا مهوان بکتن وجبو چل بالیوزن بیانی برس شاسوار عبدالواحد پیامه که بگیریتن و دوی پیامه دا بیجیتن اول کردستان تیتا بحکم کرن و دست حالات کرن جتاییه و جاشاتیه و خیانت الملت کرد و همیوه چند رد گهینن و اف ملتين هنيين بياني و اف دولتين بياني همي پشتوان نوينوين و شخص شاسوار عبدالواحدن كو افد بيجنا هوا هن بكير ريفا برنا ولاتي نهاتن هن بكير ريفا برنا كردستان نهاتن هوا خيانت ملتي كرد كرن هوا دزيو گندليج ملتي كرد كرن وقافه ورتو تماشا بك كرتا كتشتا خوشكتا برايتا بسمامتا مامتا هم يا بالصدها مليون ومليار دولار البنك امريكي والماني واوروبي واليت عربي لسر نافت وانا يتهين بل ملت تي برسيه افروكتو جاداي كي چناكي افروتو كولانا كي چناكي افروكتو نانينا ده خلقي خو افروكه رمضان معاشك نينه تبدا فرمان برين خو تو چاوا دي سروك بي تو دي چاوا ريبر بي ما افا عقلت بكارتيني ما افا زانست ولاتي بريفت بي تو هندك كذا هندك كارو كريار انت تينا كرن لدهوكي لسليمانية لهوليري لزاخو او جي هر بروجي انتنا او جي هر بروجي انتنا ايكي وكي ميناك بيجم قهدار شيخو تبردايا زاخو كوي مشروع كوريتا اريني بجهتيني تيت مشروع تبخو يستير جروب بجهتيني تو وي مصرفي الفيرت كاتو الوراحات كاتو اش خلكي زاخو و اما هما مالا بارزان دنيا بو خراب كر بل تو چه مالا خو تنان هيا بخوي بل تو چه مالا خو تو كريداري تا كريا خو هيا بداي بل تو ما مستاي ام فرمانبري تا معاش خو ورگر بل في سرمایه في زوستانه تا برميلكا غازي ورگر بله تا خدمتك حکمت خو دیتیه بوده وکی هاولاتی اوا تیتا کرنو لپیش چاف اوا پروژین بنامالا خائنه بارزانینه اوا بوانگوتنا نه خاپاندن اوا نا کسی که وکی گهدار شیخوی اینای وکی وقتی که او تمرکوچری به میلیارد دلار کرنه دستی دا بدوی و بدوی ها و بده فلان و بوان تنه بو ناوه نچیروان بارزانی بود تنش پروژه نچیروان بارزانی بله بویت خاپاندنه دو کمی دا پسمامو کسو کارت خو بله بویت خاپاندنه تمرکوچری خیانت باجر دو که همیه کر محلا شیله خردا کوچرا محلا شیله همی او عرده یه استراتیجی اتنی وکا باجر دو که دا یه سیاحی جی تو شی بجی همی دا کوچرا و فروت میلیارد دلار و ده هرکی کی کاتوی برسی تا چکر برای من ام چنابید بین خاپاندن کریارم که اوش بخود کن
او پروژین او بخود کن نبو ملتی کن او نخدمتا ملتیه دکرم که هر درمان آب کره تو 20 حبکاب خوی ده سریتا چند تشی ده پتر اشی چونکی توی گیچت خوی تو شرونقه که دانی تو چند نساخ بیده نساختر لی بوچی چونکی توی جهرت که نفلش خدا ما بوچی اف ایش و علمه هنده بربلافتن ما دویتن ام نه اینا خواپاندن بوان کریارا فلان کسی هو کر بوان کسی هو کر او هنده پاره دانه فلان کسی او ده بریکت آغا دیسا و بریکت ملا دیسا ده این هوا خاپینن ده 10 دفتر دلار دنه آغای عشیرتاته ام بنا مالاته بله تو ده هر یه برسی بی بله او آغای فیتکه که مهوانداریه که آغای منه و مزده منه و هکه افا نبید کس نینه افا عقله که کلاسیک بیمجی یه گمجه یه بینظام یه کتوش هجی نمانه و بن عرد کرنه اگر تو گهداری آغای بکی آقایم به قیمت آقایم به روش گهداریه لی نکه گر رسید منش بو آقایم باش یه هنه تو تماشا که وان ملا او ملای یه منبر خود فروتی بو 2 دینار او ملای مزگفت هلایو چوید بن قپا پرلمانی و جبو هنده کو موچه کی ورگیرید صباحی ده 2 شلاتی دی و ساوکی ناوه ملا ده اینید که پرلمانتر جبو پارتیا او ده بجده آقا برن گلوی ملای و دنگی خوب دنوی ملای او تو جیده همه دو هول زرنایت و کوی راوی نکه ده دنگی خوده وی خائنی وی جاشی وی خوده ننیاسی وی دجمن مزگفته کوب ناوه ملا ده چیتت پرلمانی بر که ملا احسان دروین که ملا جیهوی بسفکی بو هوا درویت خوب بو هوا چکر کاورن گهوری نکوان بو مبیجن کاورن واچن سیند بو هوا خارن لی درو نلمکر وان درو خوده کرن وان درو پیغمبر اسلام کرن وان درو اسلام بخو و الاسلامیا کرن وان درو بسرمان و بسرمانتیه کرن دوید ویجاره ام گهداریا و نکین ویجاره هل بجارتن ویجاره خوش کو براین عزیز اوی گوتن باش ورگرن والله و بالله و طالله از وی رمضانه کما او هل بجارتنت ویجاره بینه کرن صندوق دنگدان چافدریا وان صندوقا متحده و هف پیمان دیکن بر هند پارتی و یکیتی نویرن هل بجارتن آبکن چنکی زانن خلق دنگی خونادته خلق دنگی خونادته لو ماجید وید ام همی پیگ و بچینه سر صندوق دنگدانه والله و بالله اف رمضان چند پیروزه دلت دا چند دل خوشه والله و بالله و طالله اپوی خدای اف رمضان سر فرض کری تو بس 10 مرو و قانع بکی بچنه سر صندوق دنگ دانه بوت بدلی 30 روزیت رمضانه والله و بالله و طالله هر رب سیاره ملا بکه هر رب سیاره حدیثا بکه هر رب سیاره مروف عقل بکه هر رب سیاره مروف اولدار و دیندار بکه هر رب سیاره قشی بکه یا حاخامی بکه یا ملاین ین ولات پایز بکه اگر نگوته تا کش بو هنده کو امش بن و ظلمه در کوین دوید ام همی پک بچینه سر صندوقا دنگ دانه دنگی خوب دینه که بدینه بس ندینه مالا جاشا خائینا بارزانی ندینه نویت مالا مصطفایت به قیمت اوید قمارچی اوید شلاتی اوید ترس و سرسری او به قیمت اوین عبدالسلام بارزانی به قدر و به قیمت کری اوین شیخ احمد بارزانی به قدر و به قیمت کری اوین ربازا بارزانی کری ربازا بازرگانی اوین هنه به قدرن به قیمتن اوین شلاتین اوین به روشتن دویتن انواشنا خودر بخین اوین بکر آخا پیروزا مناین اوین بمرنجی البن 7 کیلومترت آخه بن دویت اما در بخینوش وی والات پیروز و آخا پیروز در بخین دا آخا منجس نبیدن بارزانی اگر من گلک جارا افتشته اف گوتنه یا کری گوتی از لایف جی بیجم جند بارزانی دم زاروک بند و شیر خو ندنه زاروکت خو دا به اخلاق ندر کون دا به وفا ندر کون بلا شیر دهلکت صاب دنه زاروکت خو بلکی پیچکا وفایل دف اویتن پیدا ببیتن بس دزیاب کن بس به شرفیاب کن بس بی ملتی ربن و به دسالات به قدر و به قیمت بکن هرن شیر دهل که صاب دن زاروکت خو دا او زاروکن تن وکی وان سانه بن اویت ام بینین دا وکی وان جاشو به اخلاقا نبن اویت دسالات الکردستانت کن و همیش ثروت و سامان کردستان بومن او تو باغ ویجی دیتا کمت زندانه و تو باغ ویجی دیلتا دم او ده ازمانه تا این مدره تو کی؟ تو کرکی؟ تو چه شلاتی؟ تو چه قشمری؟ جهت الاخا من نینه
افرو بی صباحی بید هر دو چاویتا ده این مداره و ده دل بم پیت خو گویزم و وی ولات پیروز و آخا پیروز دش دست تا این مداره و هر کسی که خیانت الولات مبکد آه صاد تلاخوت نافچاوی توی راکم و ده ویل اردی دین و وی ولات پیروز و آخا پیروز وی ثروت و سامانی دل همی خلک کردستان ایتا پار وکرن بی جداهی و بی جدابون کش کسی پیروز ترنینه بله هیچ ما به اخلاق ترن هیچ ما به شرف ترن هیچ ما به روش ترن هیچ ما همی ترن هین جاشن هین خائنن هین دزن هین قمارچینه هین قحبچینه هین تریاکچینه هین جاشن ترک و ایرانانه